wanyitwa masitwa ya mbe wa mbunge ya katikati nisuo okay yes na omo ndiro meonenga ni report na mainena ni sauni na maiko na kura okay yes so you nande matuko nanda mwaini wakana I mean matuko nanda mwaini wa nanda matuko nyanya mamaini wa nyanya lani ya oke wakana nitukethe watu isi the one minister yes. Asanali John mubetu kithie the one wikilipa mbeta aparanya ni mubetu kithie the one kithure kidiki no na betu kithiwe yes na watata kusisa kwatia ni anafuta ni kufuta ela nyibo penda possibility ya tisise ndini wa mbunge ya katika report ino ya thagwa penda possibility ya kwasia penda fununi sia amwene matona kutame wa ndini wa mbunge ya katikati yes of course with ya ni lazima amwe kulingana na ukunikeli wa mbunge this committee no kana nzameno na tongoesie iseso ya maundu ma wolo tani kana iseso ya makulyo pengine pe umwe kwatiania na mitalatala akwatiania na ministry la unengeto kana wolo otetwa kusungiane kwake kwa makulyo kwiyelesiane kwake yes academic background maundu ma mathango make somo ondo mwena maundu ma integrity nondo withitwa athukumite i katika ici ni katika issues ila siku wa siku nikelwa muno ndini wako bitukithwa kana kulewa kwa ma minister ao lote academic qualifications kana maundu ma mabarua ma kisomo to nini na weta metuo na sindu cia muthembo sina kana kethe mundu ni withitwa ena that public office kana thukumite ndini wa serikali maundu ma ulusani na sindu cia muthemba tosu so in case academic background ya mundu no ndi umwitikilia especially ndini wa mwebea unengeto ndatona ku perform kana especially kethape umona aliulilwa mubiani uno kwangelekana raso ipani tuya ainengwa mubia wa defense umitu mubiani wa itheka ketha no cia icio oneka ndena umani wa security na intelligence ya security ya Kenya pengine definitely with their disqualified na become disqualified President William Ruto pia no kunengwa sietwa we disqualified Soipan or this another person that was an example kana to disqualify ya mundu uyo anengano mundu ungi so you muthia wa minister on the pew ni kesho tusizia mutongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kwanzie mukanenge twasie unit wa wina wasanga lekone azinio kwasia kananga lekone ya Wiper na onanga lekone ya azinio nimekwithwa kwa vyovyote vile mailiana na ama nosiwe kuma chamani cha ODM kini kitonda kuweta impact muthanani wa wasia ni umundi katika mbunge ya katikati otondo Kalonzo naye yanatangasa na otondo naye yanase na akumya mwamulo kwa member ma chama chake cha Wiper una matabiti kana ila mwobika kuya mbungeni by whichever means masito mandu amaetwe maliane na kolotwa kwa ana especially maliane na kolotwa kwa ana manumite chamani cha ODM ne maliane na mokabisa view it's not your statement ila wa make it ama Wiper maliane na okoloto kwano osi already ni manatho imiwe report ila mananenga ni kwithwa yitho imwe osi amemba ma Wiper memo kama kalea na ala ingi na ala ngio the mayitikilia ko bitu kithwa kwa John Mbadi patike ndo Wiper ito na kwithi weneka nondo ni wisi of course now Kalonzo na Raila ni mundu na mupinzani wake yes nondo yu Raila no woni muthenyani wa yo ila kiberanja wiloneni lakini ukona Kalonzo kila na akio kunena ni okay yes kiwe katuchetele tone ningi ndio na kuba muthanani waune tusiseme songwa baili hata amethi wa mayasi hata amethi wa mayasi nani anaweza nani hawezi ndio zamezu itongwe we speaker of the National Assembly ulani Moses Wetangula Mulini wake ni Gladys Boss Sholei na indi committee members tuna Kimani Ichung'wah na Owen Mbaya Robert Mbui Gikaria David Rasodido Ali na angi ainge nondo na Lesuda Josephine na Isula asune mo na Mishiboko Juma Hamisi moyumbe wa Malindi wa Likoni kwa su ni a member ma committee yesu ala na member miongweli plus the speaker of the National Assembly na munini wake ala methi maitwa isia usakwani uskana maitwa isia udhoimi uso ni anda tauma ba
ene the you Moses masika wetangula na waisekana no kwatie maunungu nesio ngili umwe na maana atatu actually yesterday muthenya ni waiyo ni kwa muthenya lo na abathitwe kondo wa members of public na atongo kana kwa kila umwe kumya mawoni no seso ina atwa wa ndani it was live na kila mundu no newiye kila umwe asia kila mundu nethuki cio longe kuwe nendi iyo ni wame na yana ya kunenga ne mawoni moko konya kuthoimwa kwa kana mawoni up public opinions public views bamwe na mbunge ya discuss sindu icionthe kwa bamwe ese sikwithia sikulone kana kubitukithia kana kubalucha mundu ndini wa kana ndini wa mubia ulobikite na kuoloto Irene amwene mande na kucomplain katika uthi ulawonekanie wina amwejima minete kuolotwa baina bata wandu amoselele miana ya kwithwa mema minister amwene meanisie mbesa ni meanisie othiwo miane sune mathuke amwika maitu ala matemba yani mathokome ngaliko ni suke the wina list isu ni kututavia inde kumba minister la yuwe na uthimo nane mpaka minister la wina uthimo ini alright tuwakanthi wa minister la wina uthimo nene ona kwi ila mathoima wa kama 2022 ila mathoima wa Musalia Wycliffe Mudavadi ne kendane kwa position ila wina yo ya minister wina okumu abundi bona amaniye kanena 2 billion aina uthi wa 2 billion na yukwe lungo ya mwaka ubitie kubika maeti weinge bungeni eno uthi wa 4 billion osune Wycliffe Musalia Mudavadi osu ena uthi wa 4 billion 4 billion Musalia Mudavadi na yungo kulia komolo tawakwatea ni anothi wa mono aya akati wanne Ali Hassan Joho ena 2.36 billion mbi Yibati weta mbi for boy tuweta mbi for boy na mundu suye manda we watu ikamita nena kwiye ministry ya Ali Hassan Joho is very delicate ministry suye na mangotole utiwo kangane we na mangotole ningi tipo meiyo yani everything aya tuina Aden Bare Nduale ula unengeto mubia wa utukomi wa enende anengetwe ena 908 million 908 million si tuina Justin Biden Muturi Njoka ena 801 million uthi wake na mwana wangu ya unale hao wake somo ni andu wita wa Julius Omigos Ogamba ena 790 million si tuina mundu kwitwa Kithure Abraham Kindiki 694 na wa musizia ni mundu wa moyo ndo muni kana na Kithure we kam Kithure ni aine wakili ukaka Kipchumba Murkomen kawe kuigwa Kipchumba Murkomen senator wa county ya Elgeyo Marakwet noe wa muiwa maisha ni mako actually nyende na manie Kipchumba Murkomen ebindela waendie kitui athigwegalwa ndi muthanga ena 620 million aduma kitui megaletie muthuinde 620 million na Wycliffe Ambesa Oparanya ena flat 600 million Opiyo Wandayi ulaindie mutongo wala anini ndini wa National Assembly ena 530 million yes Davis Chirichiri anai wa mwaki ena 509 million mutu wa wito ndakitali nganga 462 million then we have Deborah Barasa ndo amwiwa wenye na amwiwa yambe ni nagu Deborah te amwiwa 455 million twina mami baye Rebecca Miano ethitwa yangangwa mubiani ona sitini wa cabinet ndelu anethi wa ya liula no muno ena 444 million milioni manana na miongwena na inya tuina John Mbadi atuye mwene kibila wa chama cha ODM na 390 million yes Alice Wahome ni mwanasiasa mkumu no byo anagoka ndara na kumuranga county ya county ni Susia Central yes na 327 million yuso ipande witu tu yo kabindani kauka nini wendo amwezi we murembo keke ebinda ye we banda mitenda president yajali ni mumane ye bakwa girlfriend and one 243 million then we have Andrew Karanja wendo amwiwa ni nakuti amwiwa na 214 million yes
Sali Mvuria wambio kumwi wangatenewe kuya isio ni sia Kiswani ena 158 million Margaret Ndungu ulona ingi wa ICT nye na kutu ya mwiwe na 95.3 million Stella Langati eko mwiwe yeta wa Stella Soi Langati eko mwiwe ye Soi nengo mubia wa agenda ena 70 million love you la maana asa witu wa kiwo the youngest the youngest appointee yani nje ini yonja pyu yani munduni wenja thini wanza ameno ya maminis akenda kuikunza ena milioni 31 Kuna kwa chakala tuina konthini wa serikali ya President William Ruto ena milioni 31 ena 31 million Eric Muga Eric Muga Eric Muga wa yini wa yone ayu na yone ya mwithikise munana wa bati kuisiria kila kindu ni chombe tabu isu yuba kana nacio onete nacio ba na ndi kwithi wati utwa isia jimbo kwa jimbo titiane na isu yes mutongoi wa chama cha ODM Raila ndesa kwatoka esa kwe ya masoi market eka inatoke amea President Ruto ni wanye unokia ndule liandu nunokia ndule liandu amanda mea niwe miwe serikali ni mutetesi yuna kwe kanatoke atoka kanika lendeza natoke atoka yui Raila Odinga eri yelo wezo lio nena alafu nye iyo ninoni ya ye mwane kunena ndisi ni kuya kulo kuya baba siku ya kulo kuya nikimako cha ama na biwe ni soko wato yi kana nitumyaka tusembie kana enondo kuiwa na nibebwenwe kwatie kwikali ndinaweza kuelewa lakini tita nguko yuyu Raila ni wesie kwatu kanu wetie kana President William Ruto mwenyewe alimtafuta he looked for him tena ila ukumeta desperately hamuyama now ukonzuko ukamaundethesye pani baemie maandamano cabinet yako ni emiwe ni kuthukuma yo amwita ni kendoko munenga ushauri kindu chambe amwita maundu tofauti yo kamunenga ushauri makwatane amunenga ushauri amutethie makwatane na imuta biondo mekwika niweze kiunikineki of course as you president no alikuja kwangu akipiga magoti akia kwa kunita atuletie ndu ambeta mwandethie because I can do nothing without you aba ndungu ya za sava ni bimbo iwe sava isu si atwikia si fadhi wa matuko mpaka matuko 15 mama wa nyanya come 2025 wa atwikia sava isu ige ya si preserved kiutu atabasho mwaka ande muthedu katika resolutions ya National Dialogue Committee so ne waisha kana Ruto no wa mumanthie ne kana muteje nawe Raila isa kwa no na munengi ata alamu alama tona alama othima kamwali ulile serikali yake na maundu make kumaanisha mumbo uwo nde wa makabinet yano inaicha Raila maybe and the opposition mathima nena nia malongono makwikanga serikali yes pese yu imaanisha kusongo nondo nonenganie the first advice na ya atiwa in case ndole obunanguka another decision you could make one President William Ruto eketha na chacha Raila Odinga in case this decision ya Raila Odinga na this advice ya Raila ekaponyanguka imaanisha kusongone bali kanzera so you yoba ndu chambe kana advice yambe kana advice yambe la Raila na nengie President William Ruto it is about the cabinet kana ndo na karani about the cabinet inonzao ikwitwa ya serikali mdanda yes kwa wili tu sisi alama wabaluka alama kokela na chacha Raila tone kithongwa bakaba nusu uyumya ngeti ngoma na atu thibiki wetu na bakaba kwa gatu yake tokunelemia no na telema no nyoga from the other side natoa amri aya by anatoa amri Queen Governor wa county ya Nairobi Johnson Sakaja mpaka newise budget allocation ya wiyo usuwa soy market